Project ya Juja ndinayo na ningoretwo ngikwenderia project ino na ngakena muno ni undu wa andu aria makoretwo makigithia nayo, andu aria makoretwo makibuka, andu a diaspora, andu a guku Kenya. Ngakena muno ni undu wanyu, ni undu wa gwitikira kwihoka kambuni ino ya Tayari Lands and Housing. Na ningwiraga kambuni ya Tayari Lands and Housing ni kambuni ya kwihokeka. Ni ndutite wira nayo for more than 3 years na ndiri ndaigua mena cases o yothe, either ni title kana ni mugunda, ni madelivaga title ihinda-ini riria riagiriire. Akorwo ni broti ciao kana migunda yao iria mendagia, ndiri ndaigua cira oro wothe, na makwendagiria broti cie handu hega hakuhi na barabara. Taru project ino ndinayo ya Juja gutaririe hariri wi Juja town ukuingira na barabara ya guthie Juja farm, na kuma Juja town kana kuma Thika super highway wingirite na barabara yo ya guthie Juja farm ukuhuthira o ndagika 5 peke yake ukinye barabara-ini ya kuingira mugunda. Na kuingira mugunda kuma barabara-ini ya rami, barabara yo ya Juja farm kuingira mugunda ni kilomita 1.5. Uguo kuma Juja town nginya haria mugunda uri uguthie kindu kilomita 7 kana kilomita 8 ukinye haria mugunda uri. Na mugunda uyu ndirakurire wi handu hega muno muno, utinangirio broti cia 50 by 100, broti cia na title. Na ndakwirire ona utanamba gwika undu wothe angikorwo wi interested na project teno, ukawone mugunda, uke site wone mugunda hari uri, ucoke witie title, uthie wike search, wike due diligence yaku, ugigakinya ati ni kuriha. Uguo wikite maundu macio mothe nduri hindi ugakora ukegera njira njuru kana ukiuga ati ni uratunyirwo ukigura mugunda wambite gwika due diligence yaku. Riu broti ci twina cio cie in a gated community area, na ningoretwo ngikwira uguo mugunda uyu ni kwiriga turairiga, na ningukuonia haria project ino ikinyite ni hindi ruthingo rurekirwo. That is what we call perimeter wall, ni hindi rekirwo. Na ndirakwirire kundu guku ugwakirwo nginya barabara guku thiini, ngwiciria ni rona barabara ni kwenjwo cirenjwo, na ni wikirirwo perimeter wall, wikirirwo gate njega, wikirirwo security wega. Nona micii iria igwakwo guku ni micii ya bata, ni estate gukorwa controlled. Akorwo ni barabara ya kuingira mugunda uyu, ngwiciria ni rona ni barabara ithondeketwo wega, ikarimwo wega na igathondekwo wega, thitima cie guku ni urona, mai me guku, neighbors ngwiciria ni urona ni mambiririe gwaka nyumba iria irakwo guku ni nyumba cia gikiro kia iguru muno. Na ningoretwo ngikwira ati ithuĩ ta kambuni ya Tayari Lands and Housing ni ithuĩ turakwenderia broti na bei iria reasonable muno kana bei iria njega muno area ino, tondu turakwenderia ciringi 2,205,000. Na ona ungithiururuka haha ni njui ni ukigwa broti ciina goro. Cash price turakwenderia 2,205,000. Na oho ni uraheo mweke wa kuriha na kindu tutaga installment plan, whereby ukugirira deposit ya shiringi 1,000,000, balance urihe na mieri 6. Na wakiriha na kindu tutaga installment plan ciguka shiringi 2,208,000. Oho ndimwire uhoro ngi mwega wina Tayari, ona mundu ungi ukuhota kuriha broti ino na mieri 2, mundu ukuhota kuriha broti ici na mieri 2, tukumutreat ta mundu wa cash. Uguo angikorwo no uhote kuriha broti ici na mieri 2, we tutigukwenderia ta mundu wa installment, tugukwenderia ta mundu wa cash. Uguo murata wakwa ngwire ati nduri na gitumio giothe, nduri na kigiririo giothe gia kuga ati ndukuigire na kambuni ya Tayari, na nduri na kigiririo giothe gia kuga ati ndungigia na handu ha gwaka, tondu Tayari ni kuhete mweke mwega muno wa kwigira na broti ici. Kundu guku ni kwega muno. Kambuni iria ciothe cirendia migunda guku marendia cie gated. Uguo ni handu ha gukorwo hehega, handu ha gukorwo hena gikiro kia iguru, ha gwakwo nyumba cia bata ta icio ndakwira cirakwo guku. Na wi karibu sana we customer witu, na we utari waigithia na ithui, ni ngwenda ugerie rita riri wone tutiguku disappoint na tutire twa disappoint customers aitu. Angikorwo wi diaspora, we are here for you. Ukuhura na beno ya thimu 0715 99 9909, 0715 99 9909, kana demiuge 0715 999 909. Kana no uhurire, ona ni ngwiraga no uhurire na namba eno ya thimu 0724 333 313. Na nguheaga namba yakwa ya thimu ni kumenya ati kambuni ya Tayari ni kambuni ya kwihokeka, na no ndugame ithenya riao hagikorwo hena kiuria oro giothe. Ungenda gucera ofici kuria Thika building twetaga Mco Plaza building, 3rd floor, room 302, kune kuo ofici cia Tayari shiri. So mko karibu sana, na ithuĩ twita Tayari tugaga tuko tayari kila wakati. Na ungikorwo no ufatare broti kundu kungi,
apart from Juja twina abroti kundu gwitagwo Isinya, twina abroti Machakos, twina abroti kundu gwitagwo Kithioko, Matuku guothe. Ungikorwo kenda abroti kana mugunda hura namba icio ndakuhe cia thimu. Mwe karibu sana guku gwa tayari. Asanti.